Eish, Viras bhai. Wow, khatra le wo. Tabuk camera này lại cái nào price shop xin chào hen bay này bagai home varieties này này hen thalai jang lai oh yes bay chào hen bay ini này cái nào ini camera price shop xin này cái nào bớt đó hello tuh kuliah hello không còn lens tai kita play 87 inch ho offer review ba kone ko kita next nai kana showroom thangi bahira busur ba rong no bongor tasuk saka ei kom me ko nai kana te tek sa saka busur no aun nai tong no 15 minutes later ma phai Canon showroom FTD na lai tong ro besar price oh best no M50 একটা মডেল আছে US RP RP वो तो बहुत ज़्यादा प्राइस होगा कितना होगा फुल फ्रेम में आपको बॉडी USR का होगा आपको 1,40,000 1 लाख बॉडी नहीं ना बहुत अच्छा है वो तो एडेप्टर हाँ तो USR का बेनिफिट ये है कि आप इससे कोई भी लेंस लगा सकते हैं कितना कितना एमडी ये लेंस देखे आपको 49 49 बेस्ट प्राइस और 18 to 150 लेंस 70 18 to 150 लेंस नहीं तो कैसा लगा गेट लाइटिंग program traffic borok bangun yang mudah ini paina bagi bosa beli Viras bhai onek tension yang mobile le busy eish Viras bhai wow khatra le wo bukan ini ada dog light lampu dog out loud joton light rijak naitok nek length hawa camera nai laika Canon ni duita showroom hapa oke kaisa kota glass nai mane thikung laika 80,000 price be milika kapika 80,000 kain kharo mane 80 to 82 ni bising lang nai length busuk roke rohno pai lai bro kita to sana bagi masuk zak ini so saya sih nada yang অনেক দিন নিয়া কলত ট্রিপ রানি বিরানি ও সেখানে মশাকা An hour later so finally xong rồi kìa nó sẽ dừng bên nhà ok
tabuk jorang tongo 9 o'clock tabuk thajing no sok wayo no outla movie rong naya kone camera rong na leka check kaleka price rok te kisa salaika gai ko kisa berelai ফেলাইকা তা তাও না অনেক দিন অখয়া ভালো কাগwa রেপার ফাইমানি অখনাইকা তিনিন বাগै asuk no nang sinai haina hai malai fini no roi next vlog so good night bye